Nyoman mengguncang dunia. Kemudian Yahudi berpengaruh di bumi. Apa ulian jenius, penemuan jalan terus. Nyamo Cino, sukses ya mau usaha. Apa ulian hoki, disiplin investasi. Nabi ke nyoman, nyilam di zona nyaman. Apa wayan made ketut, sing mendukung nyoman. Nyamo Madura, 24 hours mau jago. Apa ulian tresno, dukungan keluarga. Nyamo Jakarta, kanti tamu Rusia. Ngidang muka usaha di Pulau Dewata. Napi ke nyoman, nyilam di zona nyaman. Apa wayan made ketut, sing mendukung nyoman. Dibi tiang mangipi, nyoman mengguncang dunia. Ulian revolusi paradigma. Dibi tiang mangipi, nyoman mengguncang dunia. Ulian produktif, selektif, dogma-dogma. Ulian produktif, selektif, dogma-dogma. Ulian nyoman optimis, nyoman ngidang mengguncang dunia. Semangat man.